Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kekenhon kisipai Indian Navy. Haka arpu sautarik ubna jileu arajar arpuway. Kila yoksay sekaway pat kamet. Jong uway na pedeng kisaungut kinong bela. Kibadang sakut haka kremti doyong. Haka shnong umpleng. Kabadon ha East Jaintia Hills District. Kumban syupen ken mau hang ni. Kani kadai kasin kabaar ba kani kekenhon sipai duriau. Lembat kekenhon National Disaster Response Force. Bat kuntubru. Ya kekenhon State Disaster Response Force. Kin yoksay. Ya kamet jong kinong bela kibala sakut. Hapo kani kakrem. Hadin bala yoksay na kani kakrem uli. Ya ka met jong niu nong bala la penkit no syaka jakabu met yap ha Cleriat Civil Hospital na kabenta ban le ya ka post mortem. Ha kabaya day bat kani ki Borsen Shar jong ki East Jaintia Hills District kila pa jing tip ru sya ki bahayeng hasem jong ki lanot ki baday nakasnong kachar nakasnong barpeta bat nakasnong kamrup rural Kibadon ha kejela Assam, bat kumjuru nagasnong Kaila Shahar, kabadon ha North Tripura District, lengbaki Superintendent of Police.